višestruko značajan. To je mesec kada slavimo dan naše škole, naše Dositejeve dane, ali i Svetski dan knjige. Ove godine ponovo smo pokrenuli školski časopis koji potpuno sama uređuje i vodi naša mala novinarska redakcija. April odiše Dositejevim koracima jer upravo u ovo doba mi uvek sabiramo rezultate iz prethodne godine i imamo živi dokaz kako se i u 21. veku korača Dositejevim stazama. Stoga smo odabrali za svoj časopis ime Mezimac po njegovom delu, želeći da se i na ovaj način upišemo na kulturnu mapu našeg malog grada. U ovo nekoliko godina, od kad sam ja, koliko mi je moguće bilo, na prostom srpskom dijalektu poznate vešti naciji naše čez štampus priopštio, mnogi su se i sa mnom, i osim mene, među sobom različno o tome razgovarali. O ovoj materiji, kako o svakoj drugoj, među mnogočislenim ljudima, mnogo različni umovi, svakojako se je umstvovalo i sudilo. I zapitali su me neki, hoće li to dobro biti, ako tako to napredovati bude? Duha ne ugašajte, odgovorio sam. Ništa nije tak iz prvoga početka najbolje. Ko zna koliko je Homerov pre Homera bilo, koji su se s pisanija izgubilo. Svašta s vremenom sazire i bolje i savršenije postaje. Hitnja iskoroća mnogo kvari. Evripid je kazivao da se je drug da oko 3 stiha po 3 dni mučio, zato i jesu njegovi stihovi večiti postali. Jelini i Latini nisu imali štampe, sva su svoja sačinjenija rukopisno izdavali. Zadugo su ih pri sebi se održavali i popravljali i tako su ih k zrelosti dovodili. I ovo neka je svakog spisatelja sveštena dužnost kojem opšta polza najviše na srcu. Mezimac je poslednje delo Dositeja Obradovića. Nastavak njegovog sobranija raznih naravoučitelnih veštaj, koje bismo mogli predstaviti kao zbirku poučnih zapisa, čiji su zajedničke teze, važna znanja, obrazovanja i posjedovanja vrlina. Mezimcem ga je nazvao onda kada se razboleo i video da više neće moći pisati. Ovaj čin ukazuje i potvrđuje njegov odnos prema reči. Graditi mišljenje, slobodno mišljenje, koje će se zasnivati na širokom obrazovanju, onda ih brižljivo pretočiti u reči, u oblik koji će mu omogućiti da se na korist svih šire dalje. Mezimac je bio njegova Lapkova pesma, čije se univerzalne misli prate sve do dana današnjeg, jer su primenjive na svako doba. A njegove savete o pisanju i etiku prilikom pisanja potrudit ćemo se da primenjujemo. U prvom pogledu, komedija se ne čini ništa drugo nego veselo i šaljivo vreme na probavljenje. No, otmeni i opšte polazni na svetu ljudi znali su se i s ovom prilikom polzovati. I dali su čovječeskom rodu u igri i u šali prekrasne i previsoke nauke. Ljude razveseljavati, njima čez igru i šalu veseli se čajšaj i prekrasnješaj dobrodjetelji, nastavljenije davati i put pokazivati. I takovim sredstvom njihovo savršenstvo i blagopolučje priuzupalo. Od ovoga bojše činiti kako se ne može. Svako delo Dositeja Obradovića vođeno je mišlju o obrazovanju naroda. Bilo da se radi o prevodu, ne radi nečeg dela i originalnom zapisu, prosvetitelj je na pamet imao poučavanje. Zato je insistirala da dela budu pisana na jeziku koji će biti razumljiv većem broju ljudi. Gde god je mogao, ostavljao je pouku i pouku tražio.
Njegove basne na kraju su uvek sadržane naravoučenije, a i u komedijama je primećivao ono korisno, prikriveno slatkim, kako bi se lakše među ljudima. A ljudi do kojih je trebala stići reč pouke bili su i učeni i neučeni, i pismeni i nepismeni, i deca, i žene, i muškarci. Veliko i trudno upražnjenje i priželjno čitanje istorije pravda da nas dovodi u poznanstvo mnogo različitih priključenija i izmenjenija koje su među ljudima od nekoliko hiljada godina do ovih naših dana sledovali. Koja stvar prirodnoj našem svojoljublju vesma laskatelna? Čineći nam se kao da smo toliko dugo vremena živjeli za koliko znamo šta je se činilo. Iako bismo na svakom mestu bili gdje možemo kazati da se je to i to dogodilo, a na vlastitoj mladosti kad je voobrazženje odveć živo i ognjevito. Ko želi istorijom savršeno pozovati se, valja da do srži pronikne isto jezgro da pozna i okusi. To jest, sa oštrumijem i osnovaterno valja da ume suditi i jasno predstavljati zašto je tako, a ne dugojačije vino. Dositelj je bio zagovornik proučavanja istorije kao učiteljice života. Kritikujući sebe kao mladića koji je čitao bez tumačenja, vođen literaturom, ne poznajući svoje mogućnosti, Dositelj je ovo iskustvo preneo i na ostale sfere života. Upotreba razuma prilikom susretanja sa bilo kojim pitanjem, promišljanje o tome, razmatranje i zaključivanje primarni su. I tek onda iz toga može proizići razuman čovek koji slobodno iskazuje svoje mišljenje na korist celokupne zajednice. Proučavanjem društvenih nauka u našoj školi i mi se trudimo da poštujemo ovaj Dositeljev postulat, koji prenosimo i na vannastavne aktivnosti, a tako i na celokupan život. Nauke su oruđija i sredstva kroz koja se proučavaju ona znanja koje su čoveku, kako mislećem i umnom suštenstvu, prirodna i neodložno nužna. Slovenost svoju on od prirode ima, na razmračnjenje, raširenije, prosveštenije i ukrašenije od iste slovesnosti od nauka poučava, bez koji slovesnost stoji kao zlato u zemlji sakrivena i s njom pomešana, i kao sve zemlje plice, koje voda, sunce i vozduh kraštanju i zrelostima privode. Bez nauke ne bi mogao imati pravo poznanje svojega opredjeljenja, za kojega nebesna mudrost na ovi svijet proizvodi. Iako je bio okrenut književnosti, jezicima i filozofiji, Dositelj jako poštovao i prirodne nauke. O njihovom značaju govorio u velikom broju svojih djela. Svako njegovo delo bilo usmjereno na plansko društveno organizovanje i vaspitanje budućih generacija. Pored stvaranja klime gdje će se nauka poštovati, Dositelj je raspravljao i o upotrebi i važnosti narodnog jezika književnosti, o stvaranju novih generacija koji će kasnije postati korisni članovi društva, o ljubavi prema životu, zadovoljstvu, borbi za istinu, o poštovanju i pravilnom stavu starijih prema mlađima, mehanizovanju delovanja ljudskog bića ako se odrekne razmišljanja, o poštovanju drugih kultura, ali i svoje. Nauka i poznanje ljudi nije niti malena, niti malo potrebna stvar čoveku na svijetu. O ovom poslu može se reći, kako god je vaspitaniju, si riječ do njemu zavisi sve naše blagopolučje u celom tečenju života.
kim čovek najviše živi i s kim ima najveće posla ovde na zemlji nego s podobnima sebi ljudima. A kako ćemo jedan s drugim prebivati ako jedan drugoga ne poznamo? Lažnije je živjeti s jednim narodom kojega jezika ne znamo, premda i to nije malena muka, nego provoditi sve svoje življenje s ljudima kojih svojstva, narave i ćudi ne poznajemo. Poznati sebe, poznati ljude, njihove naravi i najpotajenija, sklonjenije i pristrastije njihovoga srca, iz kojih proizniču i proishode sva njihova namerenija i dela. O tom su se trudili najveći ljudi i do danas o tom se staraju veliki filozofi. Lepota je u suživotu različitih kultura. Lepota je u njihovom prožimanju, razumevanju i poštovanju. Lepota je kada možemo da budemo svoji, a da pripadamo zajednici u kojoj smo svi jednaki, a različiti. Dosite je imao prilike da putuje. Poznavao je više stranih jezika, mnogo različitih kultura i umeo da u njima pronikne ono najbolje. I to uzdigne. A kako bi drugima prenosio ono što je saznavao, pisao je pisma, kao jedno od osnovnih sredstava njegove komunikacije. Ali i basne, biografske tekstove, eseje, pa čak i poeziju. Pisma sveta tko ne čati, on mnoga zla pati, jer po noći uvek hodi i bez timuna brodi. Kada se tužan ne nada, da smrtno pada. Što su, brate, ptici krila, to je nama pismena sila. Blago bratu kom su mila, takom i u raju duša. Dositejevi koraci na mapi sveta iscrtani su nepravilno, ali kružnom linijom. Boravio je u mnogim gradovima širom sveta i živeo u različitim životnim okolnostima. Ali onda se na kraju ipak vraća školi i svojoj otadžbini. 1808. godine otvorio je veliku školu u Beogradu i time u amanet ostavio srpskoj omladini mogućnost da se školuje po uzoru na gradove zapadne Evrope. Naši koraci počinju upravo ovde, u našoj školi. Tokom školovanja ucrtavamo metre širom grada, jer smo ravnopravni članovi društva kome pripadamo. A onda, kada svoju malu misiju ispunimo, vraćamo se upravo ovde odakle smo i krenuli.